Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat imbatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lester at agala Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasarita akan ayat. Tabarang makaitad iti basit nga adal kadagiti dumdumngeg. Buwan na papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lester. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rumarak pa nanang, tatang. Sa dino ka di manan ti papanam anak ko. Gap-gapom laang ijay garden ngam nakasukat kamatan. Sarong karak manon ni Ella, nanang. Talaga napingit kang agdato di tidadya abalasang abaraw. Ayam tirigat na, di nakamot kayat. Kanayaw apabainan na ka. Diya kaya tagsardang agdaton ken kwa na tatang. Patsik, maayat naktumot laang ni Ella. Naimbang nga orasyo, Tata Marco. Customer di ho. Si kamot gayam. Mala, sumrek ka baro. Agyaman ak tata. Kumay ka. Agtugaw ka. Agyaman ak. Mabalin ka diya sarong karak ni Ella. Ada ka di, tata? Wen, at dati anak ko. Mabit lang tayabak. Kat kabayatan ti panagururay mo, mga ipasagana kiti merienda Sige lang, tata. Ket agyaman ak. Murayik latan di salas. Agyaman ak tarimwar kamot lang iti sired mo, Ella. Taan niya manen tigagaram kanyak si ka Lester alaad. Ha? Ella? Ala, darasam nga ibaga no anya tigagaram ita kanyak. Ado pa'y dagiti naskan nga aramida. Mataktakak unay gaputada ka manen. Pasensya ka la ko man no nasinga ka. Imayag, gaputa kayat ko manon nga idarirag tinapudno apan nagayat ko kin ka. Anya? Agpaiso tinangag mo. Kat sapay la ko ma, dadamatan namnamak di tapusom, Ella. Talaga ang naggagat ka, Lester. Nakasapsapa pa'y laang. Ngam addakan adagos dito garden nyo. Kayat ko nga minti makaurnong. Iso nga aggagagita ki Justo, Angelica. Nagasat ti babaeng agbaling nga asawam. Gaputa talaga ang nagagat kan nakasingsingpet ka. Sayang laang. Tadinakmet kayat. Anya? Sika talaga. Pasensya ka la ko man ha. Talaga ngamin agayam lang ti pangibilbilangakin ka. Mala, sumago kan dito'y lamisaan, Lester anak ko. Mangrabiita yawn. Wala na. Kait, kumusta may timanang sarungkar mo kan ni Ella, anak ko? Kasi ti sigod, suplada latta. Nagsasakit na kita isaw-sawang na kanyak. Ang sa anak to pula sa mauma. Ipariknak latakin ko na anapudnoak. Barang maayat nak tumutlaang nanang. Lester, anak ka. Apay, talaga ka di mo kayat ni Angelica. Nasingpet mo't na diya malasang. Naggagot pa'y. Kan may sa sigurado asan kan amarigatan amang pasungbat ken kuana. Kaputa madlaw nga gusto launay ken ka. Hustaw ni tatangbaw, anak ko. Agbagay kayo launay ken ni Angelica. Gaputa agpada kayo anasingpet ken nagagaay. Umay kan Ella. Itulod kan iti balayo. Talaga narigat ti agura itilugan ita amalam. Aglugan kan iti motor ko. Anya? Si ka manen Lester alaad. Ha? Diyak kaya ti agpaitulod kan ka. Sa anak nga agluglugan iti chip ang motor. Unay kan aya, Ma'am Ella. Di ka kadiag kasta-kasta. Maksayan ti kinapintas mo. Di nakman bulbulaan si kalaad. Panawan na kun dito. Gaputa diyak kaya ti agpaitulod kan ka. Nawatam.
Ala, uwanan, Ma'am Ella. Ngam, kumita ka iji abanda, oh. Kitaan da ka, dagiti estudyante, mga gururay mo't lang iti pagluganan da. Umis-isem da. Anya, panawan nakman ngamin dito eh. Diyak kayat ang makita dagiti ubing ti madi atrato kan ka. Ala nga ro, inakon. Ijay tulangan balayo ti pangpasyarakin ka. I love you, Ella. Ay, makapasurong ka talaga. Da kayo madgayam ti ko na ni tatang asa nga ilik tatamar ko. Apay, anya ti may paay ko. Siya kunti maya mismo dito'y balayaw. Gaputa siya ti mababain. Gapu ka dagiti maday nga ipagpakita ti anak ko kan ka. Paspasin siya amla ko man ti anak ko, Barok. Awan pagdanagan nyo ti dayta abanag, tata. Maawatak ni Ella. Kat saan ang sakit tinakam ko kenkwana nga uray kasjay dagiti ipagpakita na kanyak. Agiyaman na agtamaw awahatam lata ti anak ko, Barok. Kinapudno na. Diyak kaya ti kasjay nga aramiden na. Agam talagan sa suplada na ijay nga anak ko. Bayan nyo lat, tata. Bareng masursurunak to nga ayaten. Ay ayatet ngamin unay ni Ella. Itilaksi dagiti mading ipagpakita na kanyak. Lester! Isardang mo pala ti panagdalos mo kadagiti pinuon ti mulam. Umay ka pa agmerienda. At dasuman nga inaramid ni Nanang. Nagtaktak ka pailangan ng nyag ka na iti suman. Agyaman na ka. Nasingpot ka talaga. Sigurado ang agasat ti lalaki ang agbalinto nga asawam. Gapot na nasaya at ti kababalin mo. Nagragsak kat kuman. No si kaday ta lalaki. Ang di nakmot ngamin kayat. Dayjay mo't nga Ella ti ipatpatid mo. Ti talaga nga ay ayatem. Pasensya ka lang kuman, Angelica. Sipod pa'y awan inlimod ko ken ka. Ngam amom no asino ti ay ayatag. Marignak kan makita ti kinapinget ni Lester nga agdaton kan ka, Ella. Anya ti kayat yung asawan, Papa? Kaya't ko ni Lester aparaken ka, kaputan na sayata tao. Kan amamuta yun ti pamilyada. Nasayata pamilya ti nagtauda ni Lester. Nupaisan tayo, ngagpapada iti estado ti panagbiag. Hangam sana rason dayta, tapno di mo maayat. Nagagat ka na diskarte abaro day di Lester. Maawat akong ti kayat yung asawan, Papa. Sabagay, husto ti kunayo anasingpat abaro ni Lester. Kinapudno na, subsubukak lang. No pagpatinggaan ti panagan-anos na ngagdat-daton kanya. Una dyan, day tapurmam anak kao. Sigurado, sarong karamanan ni Ella asuplada. Saan ka, day? Uwan tatang. Barang nga damat na napintas a resulta ti isa sarungkar ko kinkwana. Ay na, no sakti si ka, anak kao. May mayat no ni Angelica langan ti pagdatunam. Napintas, ken nagagait na di abalasang. Saan ka, day? Angam no apay na di pala nga suplada ti kayat mo pagdatunan. Ipagpakita, ken iparparik na lang arudan asan nakaakayat. Angam ipilit mo lang tamo ti bagay manakaw. Amo ko nagitabanag tatang. Ngam awan mabalin ko. Gaputan ni Ella ti ay-ayatag. Kat ituloy ko alat tatyagdaton ken ko na, bareng maayat naktumot lain. Sabon para ken ka, Ella. Sapala ko mataawatem, ken magustuhan na yung sagot ko ken ka. Agyaman iti dayto asabong, Lester. Sapala ko ma, ta sa anak ang makasingakin ka ita. Adak manan, tapno umay ko manan idarirag to napudno nga ayat ko ken ka. Saan ka ama kasi nga kanya, Lester? Kinapudno na, kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti madinga impakpakitakan ka iti kalnabas. Awa na pulos ti sakit tinakam ko ken ka. Kahit sapala ko ma, tadamot din namnamak. Ay ayatan ka unay, Ella.
Naamiris ken natingiting kun tipod no aniknak. Ket agi ang anak, gaputan na kauray ka, Lester. Anya ti kayat mo asawan? Aklo na kung tidad-daton mo nga ayat. Ay ayatan ka matgayam, Lester. Ikarik, Ella. Siksikan to lang ti babae nga ayatak itag na nayon. Ikarik na ita. Kablawan ka barok, nobya mo ti anak ko. At dan bunga tinabayag panagananos mo. Agyamanak, tata. Agyamanak, gaputad da kayo anang tulong kanyak. Gaputa sikat, ikayat ko para iti anak ko. Kat ikarim ko nga ayatan kan ipatig mo ti anak ko, ha? Ikarik na ita, tata. Kayat ko, agkasar kami ni ti kabiita na panawan. At dalata kada kayo da ita. Suportaran mi no anyaman dagiti plano yo. Agyamanak unay, tata. Jack ingagara, asika ti inayat ko. Katap no Jack unay marik na ti saam. Imaya kita, tapno agpakadak. Umadayo ako di ti lugar tayo. Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta, Angelica. Nasakit para kanyak. Anobya mo ni Ella. Iso ana panunot kong agabroad langan. Tapno nalaklaka ang makalipat. Idawdawat ko. Asapel ako mata masarakam tumutem ti lalaki amang subad itinapudno a panagayat mo. Agyaman na, Lester. Sige nga, Rod. Agpakada akon. Sapay la ko ma. Tagbalinto ang naragsak ti buklan nyo a pamilya ka ni Ella. Bye, Lester. Imadayo nga rod ni Angelica iti lugar mi Mr. Lonely. Kat iti sana nagbayag, nagkasar kami matan kay ni Ella. Naragsak ti binukal mi a pamilya. Ni mat Angelica, damag ko nga damatan bukod na a pamilya ija abroad. Kastain kitagyamanak. Tuy pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko, nagananos ka. Iso anasaya ti resulta ti panagdaton mo idi kini Ella. Ket makunak ang nagasat ni Ella, gaputa na pudno ti panagayat mo kenkwana. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo asang nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Lester. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer Recording Technician, June Rebutazo. Musika, Dante Martinez. Ken Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.